Haga jika lagai Indian Premier League peringkat Rajasthan Royals Persia ke Punjab King. Haba pai syak lagai jika lagai ke Punjab King kalau khur ke 6 job hadin bagalala abat pelim ke Rajasthan Royals dasan weekend. Haga jika lagai League 1 peringkat Reims Persia ke Kenhun Aubameyang ke Marseille. Haga nagi jika lagai ke Marseille kalau khur ke 6 rem hadin bagalala syap pelim hakmat ke Reims la shikul lanon. Badia kena shikul jaga Reims layo bentap leng baga ungol jong ke Marseille haga minit ke balai peulai. Haga wei pat ke jinga lekai League 1 hapteng ke Nice Persia ke Kenhun jong Mbappe ke PSG. Haba pai syak kena jinga lekai ke PSG kala khur ke 6 job hadin baga lala bat pelem ke Nice da ar ke wei. Ya kini ki ar gol jong ke PSG layo bentap nengkong leng bau Barcola haga minit ke bakat pra. Badia ke gol ke ba ar layo bentap leng bau Yoram haga minit ke baar peulai. Haga jika lekai Premier League hapring ke Brighton Persia ke Chelsea. Haga ngi jika lekai ke Chelsea kalau khur ke 6 job hadin bagalala betlem ke Brighton da ar lakawai. Badia gini ki ar gol jong ke Chelsea yo bentem nengkong leng bau Palmer haga minit ke balai peusau. Badia ke gol ke baar yo bentem leng bau Kunku haga minit ke batriu peusau. Haga wei par gajing lekai Premier League hapring ke Manchester United Persia ke Newcastle. Haba pai syak ke gajing lekai ke Manchester United kalau khur ke 6 job hadin bagalala abat pelim ke Newcastle dan laila ar. Badia gini gilai gol jong ke Manchester United layo bentep nengkong leng bau Maino haga minit ke balai pewei Udialo layo bentep ke gol ke baar jong ke Manchester United haga minit ke basan penyau Badu Rasmus layo bentep ke gol ke balai jong ke Manchester United haga minit ke bapra peusau. Haga jika lekai final jumpa Coppa Italian hapring ke Atalanta Persia ke Juventus. Haga jika lekai ke Juventus kalau yo bertengki jar nengkong tang haga minit ke basau lengbau Lahovic. Badia ke bol lai rapen bu dau Cambiaso. Badai lembaga nega shigul omdon shu ke bala bertengki jar hadu bukut ke kela step. Bad kumjuru hadu bukut ke kelamit. Haga baga Juventus kalau khur ke 6 job dai wela not haga nega jing lekai final. Baleng baga nega jing job ke Juventus kalau yo benra ke 6 ladu jumpa Coppa Italian haga sin ke bakatsan. Haga jing lekai La Liga peringkat Sevilla Persia ke Cadiz. Haba pai syak nega jing lekai ke Sevilla kalau man ke 6 rem hadin bagala syak pelim hakmat ke Cadiz dai wela not. Badia nega shigul jong ke Cadiz layo bentep hashwa benkut ke jing lekai. Kata haga minit ke bakentai peu persen riu. Haga wei pat ke jing lekai La Liga peringkat Getafe Persia ke Atletico Madrid. Haga nega jing lekai ke Atletico Madrid kalau khur ke 6 job hadin bagalala berlimsuk ke Getafe dan laila not. Pada haga nega jing lekai orang lekai bekensai juga Atletico Madrid Griezmann beliau bentep Hattrick. Kata beliau bentep haga minit ke baar penyau sau peu ar pada haga minit ke basan pewei. Haga jika lekai MLS hapring ke Orlando City Persia ke Kenhun Lionel Messi ke Intermiami. Pada haga nega jika lekai Lionel Messi Khlem bad ke Kenhun. Haba pai syak nega jing lekai baro artli ke Kenhun Iakhait Khlem la bat penki jar nadu pasdang ke jing lekai hadu bukut jong ke jing lekai wala baro artli ke Kenhun kila persyang katok ne banyo penki jar Henry ke Khlem la bat penurlong. Baleng bang nega jing Iakhait ke Intermiami kadang ne aga kerdan ke bandingkong haga mi Iakhait haga baga tam shipon ya ke Cincinnati ke bawan haga kerdan ke baar.